Wanja na mwiroreri hatari gutigana thutha muikari wa diaspora ni ugwitikira ati county ya Nakuru ni kurite na gikiro kinene na iri na riera riega ria kuguciriria aigithia ona atari na muno makiria mundu gwitwo Gaturu o undu mwena mwiroreri ni kuma riria county ya Nakuru yatuirwo gatagati ka imwe cia town iria nene muno makiria ario kindu gigwitwo city na kuma ugemu wa town ya Nakuru gatagati riri wabici ya kambuni ya AMG Realtors marakungwira miaka iri ni wega kuri we mu Kenya uri guku bururi-ini ona uri uri diaspora ni mune marakuhe kanya ga gukorwo kwĩgithia kuri project iria mari na cio guku ta Bahati Greenland, Woodlands Park na Vantage Garden Phase 5. No wega kwira mwiroreri o undu mwena muikari wa diaspora ati project ya AMG Realtors cire na ihingo cia kiriu na ihingo cirorerwa kunijirige kuri na bara iria ciragukinya migunda-ini yo kuri na thitima ona maaĩ namo marikuo kwa uingi. Na by the way Wanja he bata tumere 50 by 100 kwa Woodland Parks marendia na bei ya 649k na kuo kwa Vantage Garden Phase 5 makendia na bei ya 499k na wona wariha cash ugakorwo kiheo discount ya 50k. Tukanareke njiarwa ciaku cikoragia kuria wari riria riangi megwatagira icunji guku bururi-ini. Araniria na AMG Realtors umuthi kuhitukira namba 0796 888 555 ona kana umarore nenda-ini ciothe cia ukinyaniria kana umacerere wabici-ini ciao cia Nakuru nyumba ya D&D first floor. AMG Realtors, tuika mwĩgithia mũgi.